obia ni ba bia obetimi aka ne sane ete e de ama o nti ya ha obia nu obetimi aka ho beti atanie enim nti ya ha mes ye ni atem ba ne ose ye ka kire no so ye be ka ne pepepa kire o ye mfa dwane a hantan enkasa ba ne ose ye ka kire no ye be ka kire o ye de no nyame aye no baby a free bano and my da opportunity say be yen cansem wa ensem fata debi it winye ye betimi aka bibia oni adwen hia oni anya adwen democracy no this is an editorial piece a piece obia so kwan so betimi a kire na adwen it na no pay say me bebie full line atum unse na Friday and then Friday phone numbers net 0302 211 701 0302 211 702 0302 211 703 fa numbers we to o te se ma activate ampache no ano ye twatum o so kire wadwen say ya na ye no say ya no bia kana adwen no mane mum konanim no mane pem konanim no mane pem konanim sa Bedede akwesisi Asem di kabreda edressing. Mame fa happy birthday and confirm ochia me kodwo dakwa of Adom newsroom. Kodwo nyame onhyiraw. Nyame mu akoma so ade emre mu emfamaw. Nyame no onye okese. O ma mo maso nya den fantia watamfo. We wish you all the best. So on behalf of Adom Newsroom, we say Ochiame Koyodakwa, happy birthday. We wish you all the best. Then also, happy birthday, confirm the workaholic CEO, one of the finest CEOs of our time. The Enyuma Puntuo CEO, the Chief Executive Officer Edma Youth Employment Authority, Kofi Ba Japan. Kofi, Yamin Shrawate, Ghana Mabunu Edawase, Akomapa Yawo at the Momo. One night D were changing up Obia baby, but I'm telling you, Kofi the Musronko, your selfless sacrifice to make sure that Ghana mabunu enya bibia wo ya won sabatimi akwa no nyame be hyirawo am why more than in shira. So once again, happy birthday to the CEO of YA, Kofi Ba Japan. And now 11th October 2024. Eti wiase da nyina kesi ya yidi esu ose ya de boa apia ema akowani wo abrabom. Eti Ghana ehye ne de ase so be ka sabre na girl child education ebeba ya just to put our ladies apart, if not higher than their male counterpart, because gone are the days na obete oba enkan bia eda so obete kan de free ijare se wotiem kofie before aduane Munsa nso ma no fa twitwi adwaye wonom ye gata mu so momentum kakra gone are the days na ye sad no say I empower ye man no say omuso ntimi ko wonim. And I'm telling you, since you started studying Ghana, so a count be ho gym no. So we check other countries progress on my year. Now the Ghana there to 20 the Ghana couldn't even pa. Because you are getting to a point I say, yeah, man to do now correct me eco school. When more a chain a member. So me so money a baby. And we can still do more to empower a man to get to that top. And a man so my idea because a new beer now piano or be piano. But you also made yourself available. And there were ma a year engineering. Cocaine university na kwhwe. Ura engineering class na so hwe e ma agu an ma ho bedwuru. Na ka first year ka engineering class there na ka ka ne ma nko a. But na nya e ma ekọ
into details to biaya na faces hanum de a male dominated. Women are taking the bold steps. They are making the right choices to secure a better life for themselves and the world. Eti nyina yen kane mfamo ehho aba so from aban ebesi yen nyina so. Government over the years, government now. Yen nyina ne aboa me yetimi achoke this great success. And yadi always encourage say yen kwaso ne yenye as oman. As oman yen tonko so ne yenye even more and better. Chance ne yenwe. Let's push them. Let's support them. We live in a society we live in a society if you so bad that kemua adwebe trimu ese be ma na atode ama no enye emema na sori ahomache no ema na bi so sori ahomache eti be ma koba nyame e hye no ba so okoba so nyame be hyira no yen fia ho de anim de en support ema no obi a on experience o chia o ba bi on abrabo mu e ba ye e bi de anko ye kura but that doesn't mean say yen kele o mama no e de o kan man super catch say be ma kura ba ma brabo be se kura mumma da bia ya adwenye se bi o man na nya sika no e ye gentra na obo ansa na onya sika no no e ye tete adwen e ya adwen se bi so nyina mu emfa mani bi bo ho moden e mani bi bo wo ho moden pa. But I think some years back now, you come Washington, you feel say the success continue to trail a certain line. So say a man kwan yes kafo ni aboama. And no be man e fie ni ti. But one thing so would dimini emphasis or buy a bear master so wafo. And penisu wakase bi wakase, sebi ni waputo amana fe won chi so odi bebom. Eti be ma ye e fie ni ti. Na yedi e ba na so ba na yesasoboafo a it means say sa yedi meka oba no and remember people kra wa dream po say me mmoa me yedi kra ma na nye yie da bi ba ko fo nsan so nyame ni kata wonnim de be dweregu jeri ko afasuo support wo yire school na wo yire peso kwa support no unu huda sa dwume bi dwadie bi na ayere pese wo ya emwa bi ya wo bia no fa boa no wo a wonye sika bi ma no wo so de bia bambuom se na wo ka kire no ena sa me ka kire wo oba ko school sei ena sa me ka kire wo adwene se nya oba na ye de bia na abu na bam eti wonya adwen pakura so pese oto aso a esa wo ba bo ni ti no na ma waka na hye. Whatever you can do within your might, your will, to support oyere oba unya for support no. And I'm telling you, unu who da. Let's encourage them. You push your mo. Ni be sre e man bi ne wonso. Nyame ye modum de mudru pempen so kakra bia eyem se wiase nyina asi ba bia mo wono da bi wiase no e far beyond ba bia ujina sisi no ye ma ho brase ne oboni die emra ye mu ba me bia hwe ne yira ma na yira ne gyan pre papa ene se bi oba no nante ba ma ne so eja yawdie eja yawdie e hye ni pem tu so be me boa do asi ba bi ye no
e man me ye o sebi wo ye jimifo e man ma me yesa eti na no me ka se boy e ma obi bia enu no ho da so obo a wasase so nipa obo an e man enu no ho da. Don't be ungrateful. Don't ever be ungrateful to obey what come dase actually da. Here man be I have a challenge though. Ye boa peja e man no amama kosoro. Ye boa support e man no mama kosoro. But I'm seeing a danger lying ahead of us. As a mind, as a continent, as a world. Say the more na ye support a man so na e mema bebre so ye suppress mema bebre. And the mema bebre wo hawa ye ntimi nka. Mema bebre wo hawo ye ntimi nka. If you check 2023 data report by ya ni padodo e hye onwa konfo no emu dodo na ye mema. About 53.4% of our confession a course in 2023 eye mema. Yes, mema no so de apekwa me so de sabio mema na no madura enwono mema de oso kokosi e na eku mema ti mema bi kra ho kire na otumi kona danfo nche kwosere ni sika. Ye peja man so ba no ye support mema ne bi no so. How best can we make this world enjoyable for both sex? Mema and Mma. Obey me and join the discussion 0302211701 0302211702 0302211703 and at 0302211704. Me focus college kakrabina mama musuna fe sister stand be a guy the ahosepedwuma de atwaso e the amount and a World Girl Child Day. Kwambe na mnum ye nyina betimi afa so ye boase na be ya ye nwia mo ma so betimi adie e wa abrabo mu wa abra ye mfa yam no enku wa abrabo pese siye e de emom tu betimi a join it 0302211701 0302211702 and 703 make out say Joy Sport Invitational asa eduwan mu ebiemu. Is it back? Yes, after 4 years we are back again. The Joy Sports Invitational Tournament asa eduwan mu ebiem. It is so that what person register biano obetimi a first 11 on 0540 106 466 0540 106 466. Make sure you mark your calendar. It's Saturday, October 26, 2024 at the University of Ghana Sports Stadium, Legon. Na ya kwasisa eniyem abareje etimi aba. My nyama first caller homa samam kwa amanso na me peke me first caller. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay, mami just menyo we ya. Me pacho. Why hello, good morning. Hello? Yeah, good morning. Good morning, Akwasi. Obani pacho din sana free. Akwasi, wa uni eni o Asante Foundation 2 p.m. Oh, 2 p.m. 2 p.m. Boko there. Na mini a ho ye there. Na mi adom so mo ye pa. Ebenezer, the radidi abidre. Amen. Shira pa why. Me da se. Na anopa de obakronom kwapra mambi ene ye ni birthday ma mention answer. Na ND original chairman na Kwasi so o show pa Sunday na just walk on even the community. Okay. Emma betimi ayade ana ma so betimi ediye ye besre bibia mu no ye involve emma ewom said me president and I'm a former president ede opoku na ayibe I hear be the women's bank and tas adie we yanchi the problem me because one now needs to go to only wakwa ko yi ska free baby o say me wuraje never support me etimi ni ame me hwe say ye ga no ye ministers ye MPs ni ye no ye nto abama e ma ne bi so no mo so me ye kandifo na ma wo bibia mu a eboa makra o Matse meras we dem fan chempa na
eka when ask me for so to meet me for brena so mfa che brena so ye yakwesi sia ha adweno I don't know pay any ABC even the akwesi is ya sebika enie sabroka sister Sandy be a guy I can already ahosepa dwumadi e to but still kai say asem yedika asem yediko asem yedika asem yediko asem yedika inna beka akwesi insia commander 6 Carlos Edia